سلاف هنرین عزیز هم بخیر هاتن قنالا پرتوک حزیم هنرین هجا و هفته پرتوکا me ورگرکه yani جشیرا آلمانان ورگرک چیبیه اما پرتوکه و هفته باید ناز کرن پرتوکا me deriye dil guldestek جشیرا آلمانی نویسکار دکتر عبدالله اینجکان جوشان نوبهاری هاتیه چاپ کرن نه deriye dil guldestek جشیرا آلمانی ev پرتوکا de peşkotnece Abdullah İncekan behesti ki kuva putkan ne kuya antoloji ya şiir Almanı vergelinim. Yani şiir Almanın, edebiyat Almanın heft heşt helbesvan niviskar girtine u hilbijartne şvara hem jiyana vanın bu kurtasib meden naskirin u çen helbestin van şiiri van dıvırda vergeranne kurdim. Va vergerana yani etkarım bejim ki şiir yani lever kafiye wan u verger wan pir yani baş hatiye çekin vaktak merv dokune hem zamaneki hesane zamaneki yani merv dokane pir baş fambike ve kafiye ya şiiran helbestan pir baş çeviye levra ki hene dıvırda navi ku empir nastıkın van navanan gışt den naskırın yani Nietzsche heye lever Rilke heye Goethe heye u vekidin niviskari dinan emtkarın bebejin dıvrada Vek Albert Guesi beborun yani az telaffuza Almani rınıkarım bikim Albert Guesi heyem Erich Fried heyem Ingeborg Beckmann heyem Navan niviskarandan niviskarın cuhuji henen yani Yahudici dever henen uzanın Yahudi ve Almanya'ji jindi bunu devrede de edebiyata Almanında jici vaygırtınım devrede etquazım جوارا هلبستکی ریلکه بخونم از باورم هنوز ریلکه ناستکن وک عبدالله اینجکان پرتوکه ریلکه دیسان ورگراندو کردی جواشانی نوبهاری اوج چاپ کردم اون کاروی پرتوکه جیاوک بکن جوارا هلبستکی ریلکه رانیار ماریار ریلکه ناوی تمامی اوم زیده دترسم جی گوتنا مروان زیده دترسم جی گوتنا مروان her tişti fesih dibêjin. Ev kûçeke û ew jî xanî li vir destpêk li wir dawî. Merak dikim îdraka wan lîstika wan bi tinazin. Her tiştî dizanin ew çi dibe û çi bûye. Çiyayek jî ne xarîkulade ye ji bo wan. Digîhe dergeha Xwedê bav û bostanê wan. Dixwazim tim hişyar bikim û biparêzim. Xwe dûr bikin. Wisa bi eşq guhdarî dikim tişt distirên. Hûn dest didine ew dimiçiqin û bêdeng dibin û hûn dikujin her tiştê min. Helbest yani zimanê wî li vir hêsanê femkirina wî yani meriv baş rind fem dike wanê. Wek em kan bêjin kafiye wî jî pir xweş bûne. Yani li vir Abdullah İncekan wek yani navê Pirtûkê de ji gotiye deriyê dilê yani deriyê dil ji Kurdan ra vebiye ye Almanın yani vek preki pir başçı biye em baverin yani em hevi dikin inşallah evi antolojiya Almaniji vek verger çebibe ku em daha baş yani nas dikin uvan helbestan bi zamanı Kurdi bixunin u be edebiyata cihan raji hev nasiye çebikim u va Pirtûka em ji bo biranina şehidin katliama enfali hatiye ew kirin em bi weslê jî hûn dizanin şanzdê meha adarê şanzdê vê mehê salvegera qetliyama komkojiya jenosîsta li ser Kurdan li başûrê Kurdistanê bûye ji teref Seddam Hüseyin diktatörê Iraqê wê dewrê bû û yani li vir hêjmar ki dibe 40,000, 50,000, 100,000, 80,000 hêjmar ne muhîm e li vir yani hêjmarek mezin e jî jenosîtik yani komkojek pir mezin sergeli Kürt bûye em wanî ji bi bîr tînin û wa şehîdan ji bîr nakin va Pirtûka jî ji bo wê bîranîna wan me weda nasîn hûn tev bimînin di xweşiyê de şeva baş bibe.